Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka all Lyngngam organization kumshibenta ban Pynneh pensa ya ka Riti ka Dustur bat kinyam tenrai la jong haga shpo bat khatwe tari uyayong arajar arpo hendeu kala pendong ya ka festival beningkong e ka batip kum ka Dongrynnïaw festival ka ba ars ngi lenter ha umsur southwest Khasi Hills district kani ka Tamasa pen inyam tenrai kalong shisha ka ba isyongkun bat syongkya hak balawan ya shibenta ki jat benriu Lyngngam na west Khasi Hills bat southwest Khasi Hills. Yakni kata masalah pli perda da uba gigur mirthong MLA MDC Barim Kamaution Road constituency haringkat kejinon lang uba Cornelius Nongbri unong seng ka ALO balayo ban penhap pendapat da uba Methodist dekar Menteri Beripet ya katna Labor kumukongsan bat uba Pius Marwen MLA bat MDC ka Ranikor constituency. Hakini ki ars ngi lenter layo ban penong ya kejin lek kai tenrai bapher ki bekentup bi kejin lek kai mau point so tingko Klong tham, rin pian wa khau, shat Lyngngam, rui susu, bat kiwe. Hagani sngile don lang ubabu bostik mausor president all Lyngngam organization, bat ba Bendrowel Hasha secretary, ba witting mausor, kirkhot ka ALO, kirurang ba bat kiwe, balayo ban penshit penshingan shosho ikani ka Tamasa da ka kinhun jong ka Khmer Creative Society na nongstran. Nemar hidup nemo betang ngai na song sare om kita bar pakram da oto jong ngai terbaik dao termumerang kodai tentang sanda tentang pole ju paule hingga jiwa
Bear Dongrynnïaw. Dan lembar lain, lembar kau sudah berkena juara yang mau. Skate. One more. Pass. Saya signal speed apa? Tapi sasu. Ni muat. Kat bedang por temin Thai. Ibu buat rak mau. Dah terteng. Cinta. Cekur itu. Apa? Cekur. Tuh cinta. Nah, dok ya, dok kar jayar. Lalu dok kar jenang. Lalu dok jayar jenang. Meja. Ini marbian pun. Laptop segini recong jangan terspek ini. Ini sudah di main ini nomor apa jual dia apa itu nomor baik kok. Wey. Baiksak kejar. Tuh ranjang. Urung kojik. Urung Wey. Ar. Haptek pada. Lagi airnya. Cara mau lalu thăm nang. Lagi pisang lagi. Hấp
ya ka Riti ka Dustur ka ba niru kum kisah kerja Lyngngam Nidon ka syak terai, nidon ka riam terai, nidon ka bam terai, nidon lah ka jong ka kalsya. Hakasi pa pensiam. Ya ka elo ka bodi ka ba mah. Ngai don lang ha ka tu kasi petndang awai yak tu ka program. Niyo banyak keduk banyak syong berki nongilam jong elo hak tu kasi kapa nga ai timut hak tu kasi kalong ba ni ku ke elo nong ya nongilam kapa koksan ni hapit ya ke iblang kasalang karoi kapa Pynneh ya ka Riti ka Dustur but kumo na kaya na jungi sisir nila niyan berpelong ya ka festival kamut naman gidon bunjak ki festival ka festival kalong ban Pynneh ya ka culture kariam kabait ka syat terai but kapam terai kata kadai kaba niagren atau kesini bentang kesini kalau ulung kisah bet kibun nanti dikiriam terai kasyat terai kaba wat hakajigim ke Jungaru wat hakajigim ke Jungaru ngakhan bayi kumba dia juga bersaki mentang kesini nama niru kupangala omne nidon bonjak di syatrai bat karyam terai bat ada juga po ada tu besi ni don lang bat dia beli jom mau surut minta ibadah hukum Indonesia jom kejela ke dumi dia don lang kumpang kalau meneh ni kumpinong nikmat ni habai ada baik Abarok kilian. But kajingkut jumut kijungi berangut. Kajingkut jumut kijungi berangut. Undai kan lihat tu besi. Swa bagi ya job lang ya bagi election ajar apulai. Hadin bagi ya keduk beti. Hadin bangalai keduk beti. Diom bakat hong kijungi. Bakumno ila dan penyesok ya ketika suruh kabadai kabak kongsan kabadongkam siapa palat nak kata bejumi beringat bahawa mentah kasih dan ila lala dan bedak ya ketika suruh bahkan ketika festival se kanang pun susu di baiklah di beruang sakit ya ketika festival dengan songpen pat apa yang wala kapada bro kata kat hong kejungi bro anut hausan arajar apusan bana kalian kasorka jelahi sorka juga jelah mekia kejungi kebana kalian kejungi bemba keba ya Lyngngam ya turlang berarti kata sim keba lais pak lurkah keba la kontainer mentah kalak teri syak Belai ngakran ya kani. Kading penting akai jingajan kijungi para jadri Lyngngam kijungi. Kalau kanu ke program. La kadai kam susi, la kadai kam subha, la kadai kanu ke bentah. Wan bantuan bentah kani kesni, bagani kesni betenang, kesni ke ibu kasih kepada iping. Berlaku kan ayat kejengero sekadai nama Lehkmen dan Iperhan. Kemudian baong manore bakini kita kerja Tamasa dan kita kejengnya lekai. Penlutput dan kita kejengnya lekai kibom dan Dongrynnïaw hanglo. Mulai kum kinong syong
ngide ban so thu bat kum kilong kumi kilong pa bat kum ki kon samla ngide ban so thu bat kini ki program ki bangi perlong kum ye kini ki jai program kumne kade ko bai na ki rensan ngangen na kalian jo ke LO bat ki nong yalam jo ke LO bat ki reurang ba organize kini program kamdai ba sup bangin pelong ye kene ka jinglot ka babuan ka por ka sta handai balegi pelong ye kini program namar bangi fa iki kun samla bakin yo ye ki rensan kumno bakin peni la ka jong ka sam ka phong kini ne sigri te ki rensan ki baning kong bangi yo akisinong ne tau jadi kita ki rensan ki bangi yo ala ki dong ki tan shua bangin kenjo bangin poi saki wei ki benta tengah so ba kamdai tanga tamasa handai ka de shi benta kumno ngin ang katiu ya ka dong ya ka tan kumno ngin aila ki kun samla ki jongi kumno ngin aila lu ba de ki reurang ba ki jongi ro ki badan ya kita ka ching ang not bana pun pau ya la ka sap ya la ka pong bat kumno ba de bangin ang kiu sakmat akirin jahakirin san ko pher bat ka ba kam kok sane bat ka ba kam tu shot mesin ba kadai bangi yo banten i ki sam badi kini kita ki niam terai ki jongi nadu meneng i ki jingshan la ngam danang ba ki jingshan ayun de ki jingshan dengan niam terai ki balik senadu ki patemen ki jongi bansua ki pendan kam ye kini te kolong keberan kam ye kini ki juk ki bamata ki jongi ki pertai sosial media atau pertai mobile pada pertai bangi be ki jingshan bateng ni ba ni wat ni de tisat di banas coba ngai ya kolong tenrai la jong ni klep no ke kolong keberan kam bangin teni ye kini kam bi kun ki jongi ba kinang yai gon ba kidang nang ba kinang tip ya la kolong tenrai be tekiniam tenrai ki jongi ba ka jat reu kan reu spa hatta ki niam tenrai ki jongi ki culture ki jongi ba kimbe bandu ba hangning yo ban kendon buram ye kini ki ba ki long pa ki long din mandin ko jungi kilas dang nado ikuar ki ba mensua ngam sim ye ka por ba ngam da nang than bangan kren buon ki jing kren ten re ba ngapo ye kini ka jaka sa chi sin biang kana de ka sin ka baning kong ye ngale se bangan po ye kini ka jaka ten re nga so kum ba sinong la jong namar nang ne na ki jaka jong ki mensua ngasa hostel hangte apo crashing apo suna pahar tena kini ki than ki jong ki bun ki para khna samla ki khna ki samla ki jongi khna ki por manta ki la ramba ki wan sa hostel lang hangte apo crashing bania shong lang te nia long kum si men si para ki wele ki ramba ki benge tundu manta hangne idi ba John Paul hasha ibalong I ramba sinong jongka nong halam ma ini para kelas jongan ya sak hotelang te for crashing iwe ini rumah meni bayo awan ide ba Benedict hasya angte la ma iwe la de iwe ni kiro ramba jogane gedong jogane kathan ngakan mau ki jong ba he gelben ngakan mau ki jong ba pino ba ping ngakan mau ki jong ba Sylvester marway niro kinong ile kai football ba pawa ki 24 ba nga matal se numar bangi kandon ni mobile hagi tujuan ngim padgan ni mobile ngam yo bangi min bangi ya kontak la ngim yo su bangi ya kendo terenta kasi ya kendo sibo ni ti nganap baga jing sokmen nganap baga jing sotanan adu kata banga kibok kirwiang ni bakin nang tiu aga kam bakin nang la menang sakri nya kadong badia kathan hi baro kawai bakawai ka bakam sotanan chuchuk abang apoi jikene gajaka Lalu kini diperlukan kibarin di jonga dari podcasting bangaya kundu eki bangaya longkum sipara. Bayi diperlukan bangaya kundu semai jadi kata warajar arpulai kali UMLA jongpi, bagi UMDC jongpi, ibak pius marwai. Banadu warajar arpulai ngilas dang menetre ringkat ngilas dang banya jong ringkat akibat bun kibentah. Kamda dek tang nak kedau bangaya long perlong. Ngai tolong bakadon kita kajing suk kialang ya kadong ya kathan hi boro kawai namang idon kajing suk thu bapaka kebabiang kabaki bubun kinong sang sinong nang ni napo nong diri napo nong halam na kini kithan he sekolah bat kiwai kirang don ki jing adai bahayeng bahasen bat kolok jungi nang te napo salang nang te napo umdang nang te napo langson tiang nang te napo mo ai bat tumta ter bar bami kai
midang yalong kum si men si para bat si do para dong si para khan sendai ke bang isu si golong ba kini por ke beladam isu dia mesin namar ba mapi nang ni ni habya de chelong le sa mo korwat le sa nostran nimla ban le direction sa la de kidan kinu kam nimla ban poi direction mo nimla ban poi direct hang pe ha po sa lang jadi na takadaw tumang oi pi ne ba le jong pi wala da udang ham kena le sekarta ya sendai ila ham rang ba ha ka jumut ke perhan ha ka san perthai ha ka por bang ya kundu ni kong ni ong ya yang ni ai di tho xiao pu de minister nam ta bangin pan ya kani ko surok nang ni na po nong tri hang te ha po mo bat ngala le ni ka bat ni ai ke jing tho bat kumba ko long mata pamdai bang ya ku so sarong ani ni ku da ka disuk men bahwa ngala yo ka sanction bat ka jing tre kala nang ya barum dei kang kumta hari nang ta pade ya song ni ya perthan ni ong yang asa kawai to ni elect sa chief minister ni kwa ruban connect nang te na po mahesh kola hang te ha po umdang bat bakanya yang ba sinong riang mau sinong riang na bat kumta ter bana po amarsang bat ni nalen peringkat bat MLA MDC jongpi bane kundu do chief minister ni la aya ke chingtho si ban island ka connection nang te na po mahesh kola sa du sa te sa kithan umdang bana sukman bane tu yapi wala dan impar yo ka sanction ro ambe sokmen bane tu yapi MLA jongpi ka metro lese da ti la tu atui meeting re pa man sin ka kubu bane tu yapi menta hang ne ba ya ka ni ka surok ka bane nang te na po mahesh kola sa du sa te kithan umdang ro ya ka ni ka rung hapo ka World Bank project kalau don hapo ka list ka World Bank Kementan nak liang jauh kapludi, kirang penlong ya ke survey, bat kirang penlong ya ke meeting, kawai nak ke meeting bat kapludi, kalau ada penlong ya kikur mausor, kikur nombri, bat kikur kikur hang te ya po undang, nama tabat penlong ya kawai ke preliminary survey. Bat dese kisawan sekini kan amarsang bat ni kan mesh kola bat penlong se kerja review meeting bat kinong song sinong bat kita. Termasuk berkerpan eti kirang bakur, langsung berkerpan eti kirang basinong, bala rakiwan na po ka department ban tulong iti survey, batin ay ke tinya trelang batin ya trelang ka bati kanang magani ke ting angnut, ke jonga ke jongpi, ke ting angnut jong kismi ki pa ke jonga ke jongpi, ke ting angnut jong ki kun ki jonga ke jongpi, nginyo ban tun urong ro hati ni kuar ke banwan.